ke lapho uyabona masuthi Dr Simba Lwandle usukuthinda mina ya sikuthinda usukuthinda zonke siphelela zibala mawusukuthinda uDr Simba TV. So guys umuntu ongavuma ukuthi ninepower hayi sekuyindaba yakhe bafowethu. Kunento guys eyenzeke South Africa very painful, very painful guys. Wonke umuntu wamkelekile anikhathali ubuli celebrity, anikhathali ukuthi uyintoni, wonke umuntu wamkelekile. Mawufuna ukungena ungamani ucofa iscreen, umani utouch iscreen ukuthi ish ndifuna umbukela ngapha because of unamahloni nabantu. Abantu abalapha bayazi ukuthi bazomamela isiprofeto, bazomamela uSimba. Guys ahlali nedabini. Kunento ebhlungu yenzeke South Africa bafowethu. Dishilo ndathi ndunguSimba akunanto engekuthiwa angeke ngikwazi ukuyilawula, akunanto futhi engeke ngikwazi ukuthi ningathethi ngayo. Lena bafowethu kujikeleze umhlaba wonke kwafunyanwa mina uSimba. Yabona igama lika Lwandle nizona understand xa ndithi Lwandle. Kujikeleze umhlaba wonke kwafunyanwa mina ukuthi ndimi umuntu ozosiza. Ndimi umuntu ozosiza and ndimi umuntu ozolida le case. Kunzima bafowethu. Bafowethu is very painful. This case is one of the cases ekubhalwa ngayincwadi. It's one of the cases yama icon eSouth Africa. It's one of the cases celebrity elikhulu lapha eSouth Africa bafowethu. It's one of the cases famous, very famous. Not a case yami ithethwa noba ngubani. I trained this case. They will try but I'm like ndimukuphela umuntu ozokwazi ukusiza. Eyothabo best bendinibonisa net. Bendinibonisa uThabo best ekangizwe bendimkhipha ngabomu kuba bese khishiwe namazwi inyanga ethile yase KZN yathetha ukuthi ungizwe nenyanga ezomsiza ngekwazi nobani ongathi usiza ungizwe ngeke akwazi ukumsiza. Ndathi mina ndifuna ukubonisa ipower yami ungizwe yaphuma kwangaphela ne30 days. Ndacela kuno ukuthi bafowethu ngicela ukuthi ninisupport. Xa ninisupporta niyanfollowa niyalike nidenzela something mina ngifuna nidenzele something because of into endiwilisha ukuyenza inkulu. The sacrifice 150,000 umuntu ozokhipha onandipha. Le case lenzothetha ngayo ke bafowethu kwesinye isigaba le enzothetha ngayo. Ngizothetha ngecase ka AKA ehamba neGcaba Brothers. Bafowethu into enzoyithinda bekunzima ukuthi nizoyithinda pha kuni. Bekunzima ukuthi nizoyikhuluma pha kuni bafowethu. Andifuna uniqhatha wherever you are yonke indaweni kuye bekunzima ukuthi nizoyithasha. Bekumele ukuthi this thing bekumele bandiyithethe maybe andazi but not now. But it's very heavy. Eish. So guys jango nisho ukuthi kusho ukuthi mina ndinguSimba umsebenzi wami ngathanda uunderstand. Xa ningenelela ndingenela apho khona sekuhlule yonke into. Yabona mase kuthiwa kuzanywe ngomthi kwehlulakala. Kwazanya abathandazi behlulakala. Kwazanya abaprofeti behlulakala. Kulangena khona uSimba. Yabona mase kuthiwa kukhona into ezizanywe into ezifana necult kuzanywe yonke ispirit zehlulakala. Kula khona ngena uSimba. Abantu boze bandivu ukuthi kahle ndithini. Noze nindivu ukuthi ndithini guys. Into enzoyithasha is very heavy. Ngicela ukuthi ni share ishu live, ngicela ukuthi ni like live bafethu. Ndizothetha neSouth Africa. Andizange uzothetha nomuntu oyi1 la. Ngicela ukuthi nithethe neSouth Africa. Nini allow ukuthi ndithethe nani because of endo ndiyazithasha. But inkinga yenu ukuthi ibelieve yenu incinci. Ukuthi abanye abantu ibelieve yabo incinci. That's the problem. Bafowethu kulento lesithetha ngasithetha ngendaba ka AKA icase engathindwa ngabantu abaninzi futhi le case le I'm the only person whoever obukeleyo oclose nefamily kwa AKA oclose nabantu bako AKA whoever obukeleyo because I know ama celebrity awubukela uTikTok kakhulu. You understand bazithanda ivideo bazithanda icontent bazithanda indoni but lenzo thetha ngayo I different ijulile. Le video lena ukuyiposta guys ngizoyiposta la kwa TikTok, ndizoyiposta ku Dr Lwandle TV. So guys ndifuna lento le ukuthi xa ndiyithetha ningayithethi njengebinjalo because of lento lena bafowethu anifuna uniqhatha idibene nabantu abarongo.
indaba yale case. Le case lena is very very heavy. It's very very heavy. Kandithi nizonibonisa ukuthi into yenzeka ku AKA spiritual ngiyayazi. Into yenzeke ku AKA before kuzoba nama deal abantu bakhona bazowa understand family yakhe if bangayifumani le video le bazothi xa ben translateela ni understand when ndithethayo. Singama South Africa la. Before AKA ezoba nama deal lama deal lana adibanisa neGcaba Brothers. I know into beyisenzeka. I will speak it in private. Ngeke ngikwazi ukuyithetha lapha kwi live everything njengoba injalo. But into endifuna icacisa kahle AKA neGcaba kusho ukuthi ngiAKA iGcaba Brothers kube sekuba nabanye abantu kwipolitiki engenteni babiza bakhona kulento kaAKA bafowethu ama politician angene so ibarishu benamaphepha yabona njengamanje befuna izigwili kuma MK nisidonsela amanzi ngomsele. That thing uyenzile uAKA kaninzi yokuthi zonke izigwili ufuna ukuzibamba so. Izigwili zikhathalela kuphela imali. Azinandaba lento eninzi apho kunemali khona uyazithola izigwili. Ilento yenzeke kwiSony molandela udaba lika Michael Jackson. Abantu abazi indaba ka Michael Jackson. Official AKA naye bezicomparisa no Michael Jackson ebezithatha njengo Michael Jackson. Which mean umuntu xa irole model yakho ugcina ungena so. You understand? Ugcina ungena so. So kunabantu bafowethu abakhonza imali ngenhliziyo yabo yonke abenza noba yintoni ukuthi bangadisturbeki emalini. uNkulunkulu guys uloko nje enikhilela. Uloko enivezela indaba kaAKA ukuthi kwenzakaleni kuAKA futhi ngubani umuntu ozomnceda uAKA South Africa. Oko ngizofuna ukukuthetha bafethu ningabe nithi niyasokola abantu bakulo AKA because of manje iGcaba Brothers into bengithanda ngifuna ukuzoyithetha but ngifuna ukuqobisela nibonise ba into enithetha ngayo ndiyayazi. Even nabo xa beyiva bazoshake. I know ukuthi obvious sebephakamile. I know ukuthi sebephakamile. Spiritually, physically, those people sebe fit already. And AKA wenzani uyacinezeleka. Same thing ebeyisenzeka kungizwe. Xa ndiyithetha la kwa TikTok. Same thing ebendiyithetha ebeyisenzeka kungizwe ndiyithetha. Ofisho kunenyanga KZN enixelele ukuthi ungizwe into yakhe ihamba nezilwane. You understand? Ingene yangenwa zizilwane. Ndithi mina uGcaba Brothers wenzani ulendo uAKA uyacinezeleka manje. Yabona uyacinezeleka manje. But AKA angavuka futhi ayiwine lento. uAKA if bangeza kuSimba bangavuka bayiwine. Mina ngisebenza uNkulunkulu nepower bafethu andidingi ento ezingicabanga ukuthi ndiyazidinga. Mina ndidinga izinto zikaNkulunkulu. Ndidinga izinto zepower. Andidingi into ngicabanga ukuthi ndiyazidinga. Yabo andidingi into ngicabanga ukuthi ndiyazidinga. Ngidinga into zikaNkulunkulu, ndidinga into ezepower. That's it. AKA bafethu indaba yakhe inzima kakhulu, is very painful. AKA xa nimjonga yonke into ebesenza izinto ngobu innocent. Yabona moyenza izinto ngobu innocent ube so ubona so deep ukuthi ugaxele. Iba iproblem. Official manje ke ngendlela seyiphakame ngayo iGcaba Brothers bafethu iphakame kwi level ukuthi akusena nyanga boy waste imali bosho bakhathale. Bazohamba kulomuntu lono AKA bebe kule group ebemane siya kuyo bosho bakhathale. Le group le AKA beyihamba. You understand? Naye ezama ukuphila. Bosho bakhathale. Because of oyena umuntu osenikezwe ipower kuSimba kuphela bafowethu ukuthi angasiza kwindaba kaAKA. AKA usezinhlungwini. Cela anyone bafowethu ukuthi nithathe serious lento. I know ukuthi sometimes niyacabanga ukuthi uSimba yajoker, niyacabanga ukuthi uSimba decent that, but le party le ngicela ukuthi nithathe very very serious. Yabo i-social media ndiyithandela lento. Everything i-expose bafethu. Yonke into i-expose and sikhona ukuconnecta sonke. Sikhona ukuconnecta nabantu bako overseas, sikhona ukuthini. Can ithathe serious indaba kaAKA? Ndiyanicela. AKA bafethu ushone kabuhlungu innocent. Wamoshakalelwa. Anifuna ukuthetha deep in details because of
kusasa ningavuka nifuna ngezibhamu ngelakhi ngeke nimdubule inkabi kudala benzama nabo futhi bayazi xa bebona le video le kudala abantu abaningi benzama bethi bandubula ngeke unithole but at the end anifuna ukubeka ifamily yami kwi risk anifuna ukubeka ilife yami kwi risk because of lento le heavy ingenwe nazi politician i-politicians zakhona ndiyazazi nokuthi i-position abayidlalile xa kuzobulawa aka ngeyiphi ngeke nti nibabize ngamagama I know those politicians abangene before AK ezoshona you understand ikhonde elwelwayo la engenze ngikwazi ukuyidalula phakathi kweni because of guys le family siyayazi lena is very powerful umthandazo wami ukuthi singangena engxakini sibe baninzi it's very powerful bafowethu nganibona nihleka kanjani thandi guys because uNkulunkulu uyikhile yonke wanibonisa uNkulunkulu ukuthi mntanami indaba ka AKA isona cela guys niyishare le video ngendlela esisimanga ifikelele kwi family ka AKA I'm willing ukuthi ndiyilwele I'm willing justice nize nibone ama politician ukuthi akhohlakele iphi level nize niyibone indaba ama politician ukuthi bakhohlakele iphi level and if ifamily yakhe ingafika zobabiza ngamagama noba kunentatheli ndizoyithetha into in details le case izophela nje fast yona case engaphela fast le iyophela nje fast le case le because uNkulunkulu unibonisile aka ulwile bafowethu anifuna unikhatha ulwile ngendlela esisimanga yabo ulwilo aka hayi indaba okudlala I'm not joking la bafowethu ulwilo aka ngendlela esisimanga no umbali uyasho ukuthi nizoshona ngeke ngishone imbali uNkulunkulu uze kume ngithemba uNkulunkulu uze kume ngithemba uAKA uze nedlozi lakhe amadlozi akulo AKA aze kumi ngobe ngithemba kufunwe inyanga zonke eSouth Africa kwafuna abaprofeti kwafuna abathandazi akekho umuntu ongasizwe AKA ngaphandle kwaSimba okoje bafethu ngizokuthetha nje kubese libani andikhathale bafethu ukuthi ubani kusasa ngathi ufuna ukundubula ufuna ukuthini ipain yami njengamanje decide no AKA akasekho andithulele emangcwabeni uAKA akasakwazi ukuzenzela izinto because of secinezelekile sebephakamile abantu baphakama ngespirit ezimodern ezika AKA so South Africa ukuba nyani siyawathanda amaqhawe wethu sizowamela sike siyekeni indaba zokuchema ikuba nyani siyawathanda amaqhawe wethu sizowamela ukwamela ukuthini akudinga imali usupport just support yabona ukuba khona kwenu apha guys into enkulu kakhulu ukuba khona just ukuthi nibe khona dithetha ngale zikhona icontent esizicreatayo zikhona icontent esikwazi ukuprovoke you understand esikwazi ukuprovoke sibe nabantu abaninzi abasibukelayo sikhona icontent enikwazi ukuzenza kanjalo but lenzo ithetha ijule ngendlela esisimanga zikhona icontent enikwazi ukunyakazisa izinto ndenze izinto apha nabukela ngabantu abayi-9000 ngabantu abaninzi ngesikhathi esisodwa diprovoke izinto disenze content now andenzi content now I'm talking is propheto sika uNkulunkulu ndifuna unibonisa ba lento le iyaphila bafowethu ndifuna ukunibonisa ukuthi lento iyaphila and if uAKA ifamily yakhe ayizi kuSimba andifuni imali yabo you understand andifuni imali yabo ndifuna ukubalwela ukunibhatala bonibhatala ngendlela abanibhatala ngayo same thing endiyenze xa nijongisisa kahle same thing endiyenze kuThabo Best noNandipha ndithethile ukuthi if bangani offerisha imali those people from bathi intoni le ndawo lena eBloemfontein if those people bangani offerisha imali abakulonandipha uNandipha ningamkhipha ndabese ngikhipha u150,000 ndathi inyanga eSouth Africa ethi yona ningamkhipha ndizoyinikeza u150,000 so indaba injalo guys ndasho ukuthi nizoyinikeza u150,000 inyanga yakhona so wangabikho umuntu osondelayo manje indaba nansi ngiya AKA guys anzo expose amagama abantu ukuthi kwenzakalani but into yenzakala is too deep inzima kakhulu into yenzakala so bafethu ndiyabonga kakhulu isikhathi senu
ndithi uNkulunkulu anigcine. Le video lena nizoyithola ku Dr Simba TV. Le video lena Dr Simba Lwandle TV. Ku Dr Simba Lwandle TV. Bafowethu ndiyabonga kakhulu. Nibonga nje ukuthi nibe khona guys, nibonga isikhathi senu ukuthi nibe khona, but ndiyanikobisela ukuthi kwenzakalani. Sophinde futhi simbambe futhi omnye live kwa YouTube. Sophinde simbambe omnye live. Nazi ukuthi xa unisesha siyabonga xa unisesha kwa YouTube usesha uDr Simba Lwandle TV. Dr Simba Lwandle TV. Nizoyifumana, nizoyiposta le video lana, ndiyiposte na kwa YouTube. Ngicela ukuthi xa ninibona kwa YouTube kaninikezeni power guys. Angeke nikwazi ukuthathwa serious eSouth Africa. Ndishilo ukuthi nikezeni isikhathi sokuthi ndenza amabhizinisi wami. Manje ndisesikhathini sokuthi ndinikeze isiprofeto, ndilwele abantu ngokupheleleyo. You understand ne? So even though ningapost yonke into, but into endicela ukuthi njengokuthi ndiyanilwela, ndicela ukuthi ninisupport. Isupport ibalekile. uJesu ebengeke kuthiwe nguJesu if bengenabalandeli. uJesu bengekuthiwa nguJesu if besingaboni le huge number lama, you understand, huge number ne miracles zakhe. uJesu benguJesu ngemiracle. uJesu benguJesu ngenumber zabantu, you understand. So ndinguSimba, into endicela kuni, ndicela ukuthi ninisupport. Xa ubona ama video wami kwa YouTube, subscribe. Kwa Facebook noba ungathi ubona uSimba kuposte le video, uFacebook ningamfollowi. uFacebook andihlangananga noFacebook. Noma ungandibona ndikuyi live kwa Facebook, andihlangananga noFacebook. Ndine reasons zami. I-account ezininzi kwa Facebook zihackiwe. I-account zami ezininzi zihackiwe kwa Facebook, so andihlangananga noFacebook. Bekuyinto yakudala vele ngoko, but andihlangananga for now. Into endinayo nguTikTok, uDr Simba, kuphinde futhi kube ngulento uYouTube, uDr Simba Lwandle TV. Ndicela abafowethu indaba kaAKA ixhomeke kuni. Whoever obukeleyo ixhomeke kuwe. Ngokuthi funeke usubscribe, funeke ninisupport. Inamba iyathetha. Kunabantu bafowethu ongena nje kuphela ukuthi kunabantu abakwazi ukumamela eSouth Africa. Kungenamali, ndihlupheka ndinguSimba ndinje, sihlupheka sinje. Kunabantu abakwazi ukukumamela just because of unenumber. Bathi okay, abantu abangaka angeke babukele into yakho andiyexoka. Abantu abangaka ngeke basubscribe kanti ndiyexoka. You understand? Xa kusubscribe kusho ukuthi kuyazi ukuthi uSimba ungubani. Ndishilo ukuthi izonibonisa nje kuphela ngomacingwane. uNandipha ndifuna mina kube nemali phakathi because of ndikhiphe 150,000 wami. You understand? And your family kwaNandipha, that mina ngizomkhipha. No matter case yakhe ithafu kangakanani, ndizomkhipha. Manje sibhekene indaba kaAKA, esibona impilo ekaAKA ishabalala nje kanjalo. And those people abakulo AK bazamile shemen, bayazama, but spirit manje sidibene nespirit is very powerful. That spirit is very powerful. Akekho umuntu eSouth Africa. There's no one in South Africa. Almost umhlaba, but manithethe ngeSouth Africa, almost umhlaba. You understand? Because of abantu xa bephuma baya kwamanye amazwe. You understand? Apha sithetha ngepower la, asithethe indaba yokudlala. Kusho ukuthi ispirit sa AKA besilana, kwafika ispirit sathi, you understand, esalomuntu esimaziyo eSouth Africa ukuthi ukhiphe u800,000. Eyonto igcwele kuma social media ngento ndiyifihle. Ukhiphe 800,000. I know what go like, ndiyayazi into deep. You understand? So bafowethu xa nisubscribe into esiyithindayo is very inzima. Yabona lento ndiyithethayo xa ungathiwa kuboniswa wena angeke ufike ku social media uzoyithetha. Never ufike ku social media uzoyithetha. Soze ayithashwa nishona ngama politician athile la. Ayithashwa nisho zisikhokho le ndiyithashayo. You understand? So ndiyacela ukuthi bafowethu ninganthatha ukuthi ningathi ndiyadlala la. Anizange uzodlala. Andizange uzodlala. Ndihleli the whole day before ndenza lo live. Ndihleli the whole day ndiyicinga lento ukuthi ngizoyiqala ngapi. Kodwa uNkulunkulu abesekhulumile. Mina ndimkhonzayo nendimkholwayo, ndiyamethemba. AKA ushone engenasono. Ushone nje engenasono bafethu, wabulawa njengempukane. You understand? Whatever AKA na ebefisa ukwenza izinto right.
ebefisa ukwenza izinto right. You understand? So it happened ukuthi into xa ngaba seyibekiwe ngendlela ekwenziwa ngayo kushana inhliziyo zabantu. Kushana inhliziyo zabantu. Yabo. Apho nisibuza khona ukuthi kuyo yonke lento ayisikhayo aka why bengayisikhi because this person was abantu abaninzi. uSimdophu uvelile phambi kwabantu public. Simdophu is one of a person on a good heart eSouth Africa. You understand ngendlela yakhe. You understand? Baninzi abantu bengaya kubu aka alungisa izinto ngendlela right. But washuza kunjalo. Washuza kunjalo. Because of abanye abantu balandela imali. Kanti enye imali awuyazi ukuthi njani. So kwenzekile siyavuma. Kodwa into esicelayo thina lapha eSouth Africa, necelwa ndimlungu Simba, whoever ibukeleyo. Ubulungisa mabenziwe. Eyasole ayikhona ukuresta. Ubulungisa mabenziwe. Mabenziwe. Ngoba if usingaqhubeka ngalendlela leqhutshwa ngayo, iSouth Africa iranwa ifamily. No matter ngabakhona no matter ngangabikho but edimkhonzayo, ndiyazi ukuthi usazongcina. Ngoba izwi lakhe alixoki. Kumlomo ongakhuluma amanga. Wonke umuntu ukhuluma amanga emhlabeni kodwa yena hayi. Uthetha into angajiki. So bafowethu ndicela ukuthi ninisupport kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi lento siyinikezeni ipower. Bakwazi na those people liqale iYouTube channel entsha. Izolo besina almost 10 to 12 subscribers. Namhlanje ngibona nje igijima ko21. So caba abantu bamane beyokoba. Ndiyacela ukuthi le YouTube channel ethi Dr Simba Lwandle TV ni support kakhulu bafethu. Yona kumele ukuthi singene ngayo phakathi kwabantu kubonakala ukuthi eSouth Africa sihlala nabaprofeti. ESouth Africa sihlala nabaprofeti abakwazi ukubamba yonke into because uNkulunkulu uthi ihlabathi ngelakhe. Abakwazi ukuprofeta yonke into. So ngiyabonga kakhulu isikhathi senu guys. Ndithi uNkulunkulu abenani, uNkulunkulu aqhubeka asigcine, uNkulunkulu amlwelo aka. Amlwelo aka ifamily lakhe ndiyavela kabhlungu. Kabhlungu kakhulu umntana wakhe. Kubhlungu kushiya ngabazali at that age. Kubhlungu kushiya ngabazali at that age but ndiyacela because nawe umntana une right ukuthi abe nabazali. Une right ukuthi abe nabazali kodwa kwenzeka ukuthi abazali bakhe nxa ukuthi bebezamela umntana bathathwa. Nama politician ibhlungu bekhona. And anifuni into ezoninyakazisa ukuthi into endifikelele ukuthi ngithethe amagama abantu ngoba ngizoyivula lapha kwi live so. Ndizoyivula nje kwi live sona. Ndizoyivula nje kwi live abantu umhlaba wonke ubhekile. Ngishiya ama video. Anifuni ukuthi ndifikelele kwelozinga. Mina I know every details. Ngeke ungiqhathe. Ngizochaza. So bafowethu ndinganikela isikhathi senu manivalu live. Manivalu live but cela ukuthi nithathe serious into eniyithethayo bafowethu. No ni share le video noba sendiyipostile ni share ikwazi ukuthi idiyofikelela abantu naba right. Ni share ukuthi ikwazi uyofikelela abantu naba right. Siyayifuna ijustice aka mina uaka bafowethu ngithanda wonke umuntu eSouth Africa even nayo futhi igcaba brothers mase isenkingeni ndizovela. You understand if kunento uNkulunkulu afuna ukuthi nivele ngayo. Mina ndivela apho khona wonke umuntu sehlulakele. Kuba lapho uSimba avela khona. So ndiyabonga kakhulu guys.